Pero no fa tau tai ni fu. Jadi now tau o fe yoane. Mai fio anga tanga pau vai masala inua sabai. Ole. Wa fu anga yer vai ngalo tau o. Pa polo fesa. Ya le wo mai la sanga fu anga le fiafi. And ladies and gentlemen, introducing his opponent, fighting out of the blue corner. He's from the string in the line of well-known boxing family. Please welcome BJ Louis. Oh, Louis. Ya kali ya. Sam. Ole. Ai fusu ai ya banyak dia anga pui pa. Ya now that's how dia timo wai fu sang fa professor le fiafi. Tau ofe yoane ba sunga BJ Louis. That's Ya kasi nga Sam Louis pesta ya kako kamasora. Na ua tu sunga ya lans o la fadia le ta longa mo le fa am te mo ni fa tu nga fa ai ya nga lo ro ka ka pe nga me po i fo dinga la ki nga ai ko la ko mo ke lo wa te tak le ya fe lo pi la po o ma la li ya na ua mata le ta me sang mo ko fa la su se fa la ya va na ia le wa ko na ia e ma o fa mo va ve io che usela na ia e fa si ma fa ma fori ma ka le o tau ofe yo ane ia ma le o to ala vale pula va pe fo si va to le o PJ le wi ia ma se ta si ia ma ira skip yo ia o sa o mere ko so anga PJ ana ele fo i be ro me ia lu ma ia le o tau ofe o vele ngora le vai o naksu pesca di fa sumo ya ko ke pero ki go sumo ale no va ko ya ya fanyale ko le mala si al bubu ale no va ko fa le si dunga ia kadi ma di mo ngal fa ka ko ka ko luaro au ia ko sela mana ya o fa pe foi yo la curva la lo to foi le ta po ingala tunu ele o nga ya o ngole pe lo ko ma kai kura po fera la fuso le si ya pe ba wa wa ko pe ma wa la usali ye me umanga ya sa le ya ku nga fuso va pe de kulu la ukali ke o la ve va vosi le vai o o le fanga le so ola ka male mubu lo li ye jeb kan a me le foi comme ça le kona le mubu le fa kali se ku yok ma e mo se fa sa o ele ka ko panga fa professor e vai ka o corporate part ya ke do ana vai fo dingo na ko fa ke anga do ya ale ka fu e le sum ya ma o ka longo mai ka mi sang mo mua face round usang ka o corporate pouch a fa sa o me tanto usang fa professor ale ki ko nga bolpia yo sumo e un moro aí lo sumo o mi no le singa me ben por ni se la fa la sumo ya se ponga que huele lo fa por malai la café ya saunya tu le sunga ya lan swivel mo le fa ta yo ta me sanga no lua o le pangale ta o le corporate pouch ile va ta o fe yo en PJ le wi ya pe o mai ka o mai ya mai pa ri o pisa o sumo la ri le yo ya mangi na le o ya o normal la con ko bu pede telefon ka fa ka le so fa ka le so le mubu ok ya ele foi na cara o ka ofi ele me ipu e pouco le e PJ siva ma ka wai mai ngame ya ka de fo yo e mo e le fu ya le fu con la casian me le su o fa pupu le me mo wa di yo mo kala de mo va sa do isu le do yo ya le ina ka ofi ya ana ka ke ora ko ka ko bi fi be ko du do sia yo manga o ila be nga yo fa pe la di simbe
Ana sa fuso la va dulu. So Lo kau fai jori. so Mama ada iyo kau sel la mai ya ile yo. 1 2 E vai. Ko le le wi nga sa wa ko pe mo ko me. ya la di sime no kin me so Oh, e vai. Kena ayo le video PJ, mau kena ayo PJ. Makanya skip ke malo. Ada la ama. Ini tu ni ya lah gambar dia. La ama ada kau ofe ye le me. So angai kau corporate pound. Kau ngapa sama mo sumo. Ni mele ko le vero kamal ya. Saya kul lang aku yuk. Fatonu ada leo PJ le wi yo. Tak mo fa kuanga fa ayu. Awasa yang polis kan bersama lo sogai. Eu ngo fuso angai. Fiku fa yai. Pia sa fuso kale pili mai dungai. Fa ya bala mo fa mai. Oi. Ni so la no lo mai mo ina le ta mo fainga. Ya pe na bo na mai ta wa ku le fa tu mulia o le tato mai fuso nei o ta. Ya awanga ya tu li fuso mo ta mo sanga bo muli. Le pangalea de ba tau ofe Yohane ma PJ le wi. Ana ka ba. E voringa se paki o misa de mere. Kasi umila ka bunga ko le isang. Ko ya le fafa le mere ko. Mana yande fo ile leo tau ofe Yohane e o vai fu. Nga finga nga skamo nga ini pala. Ini pala. Ile nga ngori mari pala. Dia masang mate they play All Blacks eh. Ha? Dia masang. Yeah. He played for All Blacks already. Ya. Kasih kan. Sama Afrika dia ngaru je. Nga singa tu. Ni umiang ano. Patidi. Lalu tadi. Kasih kan. Saya swimming ke Pai. Au ka ua ki kalmate ni ke fa. Ai, la ka pi plania. Ya. Yang bahasa sama ni sebab. Ya. Ya, na wa ka longo wa ai winna le kusuanga mata ina le. Ya ka mo ve ka kale kala pambali ai ne fe mo fi fon mele ole algo. So ka di ina. Ladies and gentlemen, all three judges have awarded the fight unanimous to the blue corner, Mr. Lewini. Mai ta wa tu telo la tu ta pati mai. Aku kamar dia. Jadi apa kasih telefon mui bandar buana mai dia. Tato dulu Samoa. Iya, wa ka umum yang boleh dia mai Samoa ni pari. This is a 4x3 minute round.